Loren, aku bisa Rune kemana? Rune nama deh. Jawab temu Cikgu Dennis. Cikgu Dennis, oh, nama kebah. Suami tua tu Cikgu Anto. Mana Cikgu Dennis menemui gitar. Nama kebah sedua itu. Loren ngau Isra ketemu Cikgu. Tuh Cikgu. Nama sekolah kita tuh sekolah main di Gerawan tuh. Ke lagi Cikgu Nuse. Loren pun terkenyat. Nak Cikgu Dennis. Cikgu, nama kami dua nenek kalak nak Cikgu main gitar lama tuh. Kenapa anak Loren na Cikgu Dennis sudah lapor pengirian uji cerita. Si amai kenut dua deh. Cikgu udah lapor pengirian uji cerita. Ketika Cikgu Dennis muntek ya Cikgu Jennifer nak. Cikgu muntek hari belakang aja. Nak ke muntek ya nama anak Cikgu. Nak muntek belalai. Belalai. Cikgu, nama kebuah sekolah tu. Itu sudah kamai ya. Kebenar. Bisa nama petunek malam hari peting ke atas. Nama kebuah bila atas mana kalau sikut nama ngediau ke atas nak bahasa nama cerita nak. Bisa kes bunuh. Nak disengaja nombak bukai. Mana nasib petunek maya. Tunek malam hari seduai ketinok makang. Cerita kamai tu laban bermain. Sikut omik rempu. Agak lirik ngancok na cacok memaigi mata sih. Kenama nama leri nama leri ke ngacok mata nak. Leri sikok nyo umek ke tajam nyo tembus kepala. Kan aja apabila sama inok dia pan sama muka. Bisik kes inok mutus pengerino jaga pangan dah bisik pangan laki udah bisik pangan inok ke baro. Nak amunuh direk lalu muai direk. Muai direk katanya tu muai direk. Tik putus pengerino muai ke. Muai laki ke udah bisik pangan dah. Kau tahu munuh direk. Oh. Cikgu nak lu kamai kenemu Cikgu. Sebelum itu gagak atas sana pernah nak silap ke asrama dua itu nak coba pengkarak ke pengkarak tuai nak meh tebang pengkarak ke jahit nak nuan tu rumah tu kau nak selalu digerau lepas nak nur rumah tu ke pengkarak pakai pengkarak nak penam tuai tu tebang orang nak lihat tebang nak tu sama tebang ke bang sensor mau jahit tu sensor ni sensor nama tu naik kita sikok ke kenebang tanu pasal mah aku senebang kita tengah sekolah kita nanti caraan kan mah mana kita ngau ke Miriam kan orang kenemu Miriam semua pengkara orang kenemu Miriam ke mana kenemu Miriam kena oleh tebang pengkara nak sikok ke siapa nama kemunuh siapa inok kemunuh direk nak inok tak cukup sepila nama kumang lina tu kumang sekolah cukup memanjak burak lias nama apa nak orang dia ngamunuh direk cikgu ni yang cikgu nemu nak tuah inok kena malina nak ngamunuh direk entak anu terkeluar itu korek tangan dua tangan pelancar ke buka kakinya berlipat ke belakang sekali. Nah, rumah pelindah sesuai te anda mendak ke kesto anda akan menyebut mengambil nama kefukan te sama malah tutup narama pelindah untuk kesto
mana ke siapa ke via patut kami dua itu suah mendigerau sudah main macam sudah ada nak sikok ke nama Ricky lalu datai nama sudah ada temu jenis kuning ada takut cantu alah aku tiap pagi kemik ke jamanan lah mik menantu hidup masa depan mu aku di Ricky lumayan deh antu baru dago sabar istirahat ini guna deh banyak mu ya nek ampun mu amai kena loren loren mu istirahat tu buyan hari kalak laki siapa ino kak kenuan ila sikok ino deh berani ngambil kenuan ke laki ila kapa deh anak ke phone sekali datai cikgu Jennifer mensangga cu Dennis tepuk mua cikgu Dennis kena tampal nuan kan tiak ko nuan na tet main nguntek depan mua ko nuan mai ku kawin nak nguntek tet kebukai belakang ko nguntek ni ko nguntek ko kumai ko naning aja ko nuan ngo loran ngo istirahat tadi no semua nunda induk ke dia pas sama nyo teka kaya ketawa ke cikgu Dennis kena tampang ngo cikgu Jennifer nak Jennifer kapak ko nak ke ngon ke laki ko nanti ko cikgu Jennifer aku dah selagu ko main gitar tadi ko nuan aku pengeringok ko nanti aku cak belagu nak kenemu nuan semendak cikgu Jennifer kena tampang ke inok undah ke nama Rina nuan semendak cikgu Dennis kena tampang ke Jennifer nah bisa Stacy mai ke nuan nak Rina jago Stacy mai nyos tepuk mua cikgu Dennis kena tampang ke Jennifer Lepas cikgu Dennis ada nguntek semua nguntek belakang ngaji andai kalau kita menang cikgu laki kena tampang cikgu inok lama atau ketemu kita lalu aja selesai Rino nampak mua laki tu depan dalam sekolah cikgu duduk nampak mua laki alat kita lagi nuan Ricky kena tunda anto baru nuan di guna nak cek aku pekali komanda di nuan orang istirahat buyan nuan tu ingat belakang kampung buah nak kebun orang nak uke tanah pendam nanti tanah pendalaman tu antu kena kacau kita kena kacau antu nak sikut nanda antu dayan mua ko nak kajak Israel nang layan antu baru dah ko ambek kantu nangayan depan mua Ricky baru